صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني Isra Nabi angkat di Masjidil Haram Kana buraka Masjidil Aqsa malam Senin Rajab kaping 27 Ba'da titil Nabi tahun ke-10 Mi'raj naik langit Mekah dugi pisan ka Sidratul Muntaha liwat mustawa hasil teh kenging salat waktu 5 pek midamel ku salira sing utama mugi-mugi urang masing tetep iman kuat na iman teh ku seueur amalan Shalla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwata